Detrás de cada operación e intervención médica en la provincia existe un trabajo silencioso pero determinante para la salud del paciente. La central de esterilización del Hospital Universitario de Ourense ha registrado durante el año 2025 cerca de 70.000 entradas de material sanitario, lo que representa una media de 250 procesamientos diarios. É un servicio invisible na nosa organización. Aquí é onde procesamos todo o material que vai ser empregado nas case 19.000 cirurxías ao ano que facemos neste hospital. Neste servicio de esterilización o que facemos é procesar todo o material dos quirófanos, ademais proveemos de material fusible estéril o bloque cirúrxico e, ademais, procesamos todo o instrumental que se emprega nas consultas e noutros servicios como urxencia, reanimación, marcapasos. Este servicio ten un papel moi importante na prevención das infeccións relacionadas ca asistencia sanitaria e imprescindible para manter a seguridade e a calidade de todas as intervencións cirúrxicas da nosa población. Para mantener y optimizar esta alta carga asistencial, el servicio ha estrenado recientemente un nuevo túnel de lavado tras una inversión superior a los 220.000 euros. Temos en este momento 4 lavadoras de alta capacidad instaladas e nos últimos tempos, fai uns cuantos meses, instalamos un túnel de lavado que ven a mellorar todo o que é o proceso de lavado de material. Nós estamos tratando en torno a uns 70.000 contenedores e piezas sueltas en total e o túnel de lavado é un adianto para nós porque ven a traballar dunha forma que sustituye en moitos casos o lavado de 3 lavadoras. Esta cabina permite procesar a la vez hasta 15 contenedores de instrumental quirúrgico, sumándose a los 4 equipos de lavado previos, 4 autoclaves y el instrumental de baja temperatura. Comeza aquí entonces o que decíamos, o proceso manual de revisión e colocación dentro das caixas. Unha vez que aquí remata o proceso de colocación e revisión, pasamos para o autoclave. Sigue o proceso de esterilización no autoclave. Métese nos autoclaves e procésase para que o material este correctamente esterilizado. Temos controis físicos, que sería comprobar que os parámetros das máquinas que utilizamos son os correctos. Ademais, a maiores, temos outros tipos de controis. Temos controis químicos que van nos paquetes nas caixas para que cando se vexan en quirófano, cando saian do autoclave, nos poidamos velos e saber que pasaron por autoclave, que se realizou o proceso tamén. Tamén temos controis biolóxicos que se meterían nas cargas, o que chamamos esporas, sería un organismo vivo, unha bacteria, que se mete co resto do material, cando remata o ciclo, incubámolo. E incubalo, se nos dá negativo, significa que esa bacteria morreu e consideramos que o que se esterilizou igualmente se eliminaron os microorganismos que poideran ter sobrevivido o resto do proceso.